Rabia Kamal ka no online TV channel and wala shanka jandang rawi de ka pai baro ron kina dang rawi jandang redo bucket. Läär ban lingwas me ban right no ka queen ni dang ro ti shala do shibatre wish kijuba. Kani de Tony waken ka trader ki jinya gasa. Ngai kondi ala rewi kijuba te ba ba yino de to kana some contract trader. Don't they have the neck the so shall go down she wait in charge of them. Kakora Kajari for me, one your right. Now, a civil society, a Canadian country, a great commandant Läär and Tama Coroladia talk, come Kume South Sudan, Kene Sudan. A body for me, one again, one of the way to cooking. A major Amidit Guasame, go to your channel, did support. Good YouTube channel, or go and be subscribe, can subscribe. We jaga Facebook go no jin be follow ka bin wani ko ken ti je support un ba ko de yen we YouTube de yen subscribe yen eten ko ngi ke jaga Facebook kamar online TV Facebook page gwa wana ka mi shora lad gwa same ko be content ro be kon ka din ka lodien yala de wona na ti gane dangro ti ci bat ti la trader ci che man dien ci kan no mo je na kam ni alan tama kane dang road to basken Kajuba Yambi road taken kumano de kuma direction daraja kan la kum sab ke biyatit ne dang road to wachi gabat ko kor gode paywo kana waga tradery wa jodi je chetini ka pa dang road tam cha gwaden cha ka cha mandaran chitwo ka cha go lat ke je chi civil society leader si kul right in the man as civil society leader kan community representative tentere which kadar shal kame western equatoria kamishali ba county chikan ko benial shol kan kum so sudan wonene liyen goten county de ne goten no liyen gwaden yen ko you know ane de kono ci bat maybe ka je report me be kono ngach maybe amuto ka kamo cause ka ken kono ngor ke lungo don de kon ka ngach raman yam jen shale Emmanuel Kuye gwanya gasa da wada shwale Peter Zapire kan ci gaba waken gen kan ka juba wuga ka yambio ko kormi waken ci ko ka kwakti di longre wi ka juba ko ken kanede la jinya gatka la ko kan kwaktu mon ga torbiere bi kan kana ko te kan ke business ni ci kala do ne ana ala ko kor ko de dani wachi kan kwakti kan ka chon ka juba ni gan ka chono ka torbiere kan na lo nan kan ka yambio ngwat am ji tarbiyali jeno wa kan tarbiyali kan ka chup wa cham mental phone ken me chu yo badon wana mo kan kala ra ke chi maniken ne me tuwa ga chanje dang red bakkel ka pay di ron kin dang red bakkel man no as commissioner which chal ke e ba county ka jen equatorial region wana mo no che war ga gor no de ne de de gwadin de jogo gor kan goten kon te goten ko ngum de ne dang ro te jinya kala de ga baskelo ne ka ken nan ken ni kwak ko la wiya kwak re wichin bi mi wa god dan bat goten mi shale zapere jen juba yambi ro do mon bat goten ne right now ka communities kan security agencies ko de kan god dan shi baten de kan gor mi cha kun nan ka ke cha kam ka ke ngum le ro do na mo kana kon ngat lat ka mi shi kan mai charging case which me charge kamnial coordinating con tila kware which will me they can benial ke mandan and dong chine ken no shikabat ko china chicken bat ba maybe ke ni cha nyir ku me ke cha le de bat ko kwai ku do bran to ko ke ko ter mi cha report no cha ka bu de do no kana len kwai ke manan chi to kana ne wa cha gen problem cha you report me report ke governor the governor Daniel Badagbu Rimbasa menten mi ci garo ke Central Equatorial State Governor Emmanuel Adil do dan de kan ko ke je ko smite mi ci to la gor ko no banga ba ce te delay men ko cha goro dong de ne me de je kam nyat no cha ko la ro ne tineden kontin la chi mane ne de to kan ci lo da ce tet ko ne go tam la ne report ne de ti cha de goro de kan ne ko de kan gwa dan te de kan go you know so lo ke je
can you can on and they can communicate can it call a quar but quar while they are too slow code they can respond maybe don't take a behind this nobody know so jen ta down to where we could juba so go kwije mo take ke no nyoda ngane nyoda chi maneda genetic content la civil society network question portere abachi go bani al commandant mendong de let ke jen mission money na me rai wujin win mi te ngwan long to alana wala na kidnap kila na la ka kap ke bom wada me kanala no chi jiduare chi ke ti chi ke kap kanala no chi jiduar ko jid rai wujin win mi ti jas pela yo tika rai rob kane da ko kenti gare roba no kane chi anai ko la gwen ke kuma spela yo me cha gwe no te mi chi bom long ba kuma spela ayo ba ka gwan lo kane da kon tika so kuje money chala da wone ne maybe kane da cha kidnap ke cha page ne da kon tika kenti rai rob no ke maybe kane da mu cha nak cha gora ba gwadin ba jinyo so up to now tel ne da mu chi benyal ka kan kuma spela yo kan ga benyal me ni kan ne ko kenti na pan kon te dore wi ke South Sudan te ne di benyal ka kan kum point la kum sar ke mi yadi tal mi kan larga kuida ka ci ga bi lora ba nga na ta nika pet dangro ka ci na roi ka ci aga jok churu ne na bet ane da mutla tradery ka tal mi char report ba no kan ta turbilan cha kap chong ke turbil kon gel ga ti bi na ai no ngai kon diale mi te mi le ro da la ja report the moment you talk ba ja report mi ci kan mo ko ba nga ne dial but right now kan le kan report na me da man da ni ne lin wana kama na tuokre which ka South Sudan kam kuma biye kana kuma tere ka Khartoum ke kuma South Sudan ka Juba kana kuma tere ka Khartoum right now take don wana lat Corodian che take ter mi to water mi men shaling kuma self ke mi yadi gor kana no nene they are be de no ku South Sudan they ka participate ka national election in bay ko gor jeno en self ke mi yadi that ne te want to gor ke je no ka chenga da ne shi statement kan release kan ji Sudan ti kala da man chala da kuma South Sudan no ne shi kana abiye shi kana marai winten content ba tin bu kwain ka ke gen national election be ben kana lar no na mo ka ne der che chong ko mo te ko ne cha ya pin television no an mun non kan mission me ka gen tamen wala be ka lar no abiye bela part of South Sudan ka me dan cha ngot cha ga ya pin to kuma South Sudan je nyoko mo roje nyoko no ne men chala da kuma Sudan kan shi to ko di medan ke 2010 me lat ke election cha biye ne ko ka biye la citizen to ka biye to participate ke 2010 the same people they ko ne participate kan national ka sorry ka referendum medan me da ka which kan the same people they nyoko mo vote kan wale ko te ke long ke decision de kan me kan de kan participate kan national election dum South Sudan a gen argument dan le rode ke jarol dan le rode kam yin dangro kuma South Sudan ne ti ko shi ka participate wal ke shi kan election ran kan attend right now but they can participate in your kan election be ne kuma Sudan no ka agreement dan cha tan ci ko na tan no ne na di rach mi abi bala win mu we ka South Sudan ba we ka member ben ka Sudan ba ben so na mo ajen ral dan tok tin tam cha kula da wone ne wana me mu we kan na cha jari alika nyu jeno betika korte burjan lat kam kuma Sudan kan kuma South Sudan ka ter ko ba be ba ja ter bala which ke bala kuma dung South Sudan ke dung Sudan ngai kone ala disputed area mete ter ten special manan ter godme abete ngute kliet mi ja be jen ngana tem lar kan ne we ka South Sudan tele lien manan kan de ka palwe you know derten de ji Sudan ju no wi adorum but cha goro de ga jen ko te ga lien mete ten te ga minerally den mi nong ral tam ya kula da wone ne ci kuma Sudan kan log no di e be abi be jen she participate ka kuma Sudan na me ci ne lo anyo kuma Sudan ti kala da wone ne ngu mo yen wargana gor publicly mo baling ne dial no shi konti ka ral ka ku abi ngu mi shi akula ben ka professional on dien ben through embassies dien ben through do mo de na ro da kula werar yen gor lo karar no chanyo ju no yen chia abi cha ye latin publicly cha la ka kantin kono cha electoral constituencies meeting kono cha kwan ko ba participation ba latin ga ku election ka ngum ladien tin publicly cha ga jogo no ko mi cha le publicly bine le publicly bo right now ngu na mo ngu ter mo ngu ditin a ter mo ngu nyam right now right kono